poštovane gledateljice i gledatelji. Ovo je vaš budući voditelj. Naime, on u ovoj vrlo zapletenoj političkoj i ekonomskoj situaciji je jedan od rijetkih koji može žonglirati na 3 područja. Što recimo naš ministar, bilo kojeg navedete, a uključujući i našeg poštovanog premijera, ne može. Dobro, to su dakle ekonomija, onda recimo i gospodarstvo. Dobro, to je. Boris Hajoš, poštovanje. Večer, hvala na pozivu. I John Kesten. Dobro večer, dobar dan. Dobro jutro, laku noć. Mislio reći dobro večer. Dobro večer, dame i gospođo. Da, i gospođo. Gospođa je tamo iza. Nju ne vidjela, ona nije htjela doći, ali dobro. Dakle, ovo što danas radimo je najava festivala Cufus koji se u Samoboru održava od 17. do 20. svibnja. Boris, Hvala lijepo, evo tako je. Je svi. Dakle, od sutra, odnosno od četvrtka pa do nedjelje, Samobor je opet poprište veselog jednog događanja. Svi znate da se Samoborci vole zabavljati, pa evo da nam ne bi bilo previše dosadno, nemamo samo fašnik po zimi, pa smo odlučili napraviti i, ajmo reći, nekakav ljetni, proljetni, veseli fašnik, cirkuski ulični festival u Samoboru, zato je i ta kratica Cufus, odnosno možete doći u Samobor pješice, na noge, možete doći biciklom, metlom, svemirskim brodom, kako god. Evo, mi vas čekamo od četvrtka navečer, tu je brdo zabave, puno zgodnih predstava, uličnih, klaunova, ovakovih, malo ozbiljnijih, bijelosvjetskih i svjetskih. Hvala lijepo. Da, ali evo, imam naočale pa možda on bolje vidi. Uglavnom, evo, čekamo vas u Samoboru na trgu, ispred kina, ispred muzeja, bit će veselo, bit će puno dobre glazbe, puno dobroga društva, bit će ono što zapravo Samobor nudi, a to je jedna dobra zabava. Imam osnovno pitanje. Ne znam kako se na engleski prevodi Kesten. Jer ime je englesko, John? John Chestnut. John Chestnut. Professional circus idiot. Okay. Yeah. So, I have a few questions. How did you become an idiot? Ja postao idiot slučajno. Slučajno? Sve slučajno. Desilo se tako, jedan dan hodam šumom, kesten na glava, padne tuf, meni ideja. John Newton. Njemu je nema jabuka, ove šuma. Jer da je bila jabuka, bio bi genijalac. Tako ali ovako je idiot. Professional cirkus idiot. Cirkuski genijalac. Da. Tako je. Rekli bi neki Z1. On je S1, samoborski number 1. Ok. Dakle, Samoborac. Tako je, Samoborac. Stvarno ima tu tradiciju veselja, lepršavosti, tih druženja, nekakvih, ono kako bi rekli u Dalmaciji, svojih lokalnih redikula u najpozitivnijem smislu te riječi. Ali gledajući dakle snimke od prošle godine i nešto malo što sam vidio, Samobor je zapravo gradić koji je, rekao, gotovo kao nacrtan za jednu ovakvu vrstu druženja. Napravljen točno sve, baš sve se može na noge obići. Cufus, ne? Da, Cufus. Ne, Niš nije daleko, ljudi su dobre čudi. Vinčikom te svak ponudi. Odmah. Nije Zagorje, ali je Samobor. Još i bolje. Još i bolje, da. Bliže. I uopće, dakle, nekako to povezivanje, dakle, svih vas koji ste se tamo našli. Ne? Ako smijem to samo ovako reći, Zagreb, evo već mogu reći da sam zapravo nekakav ponosan suosnivač Cesti is the best, a meni je ovo jedan, neću reći pandan, ali jedan drugačiji odvjetak jednog sličnog načina druženja po Samoboru. Toga, da, vrlo interesantna. Kako se desio logičan slijed ovoga, kako je nastao Cufus. Prije dosta godina desilo se par istomišljenika, Klaun Ludek, Tontorino i žonglerska udruga Razbibriga, to je Klaun Ludek udruga Antun Tun.
svi trojica smo. I nekako smo tokom godina izvođenja, poznavanja, došla je ta ideja da napravimo i cirkuski ulični festival u Samoboru. Idealno je baš zbog toga što ste rekli da je... Možemo na ti? Da. Ili, da, okej. Samo borci smo, ne. Može. Ja sam Ili do na one, Tepenec, na one. ja sam do Tepenec, Ne, ali nema. Znači da Bute je- mi je oprostili. Tako je. Buju mi je sve. oprostili. Buju, bute, bu. Da je, znači, i ta struktura malog gradića, da je sve blizu, da je sve kompaktno i je super povoljna struktura za cirkuski ulični festival. Tako da, evo, druga Pa evo, godina nedavno je sada. Samobor proglašen najsigurnijim gradom u Hrvatskoj, a ja mislim da će od ovoga vikenda biti jedan od
nego da vam se I ovisi puno pridruže o publici, i da budu jednostavno dijelom svega toga. Mi smo inače znamo biti jako zatvoreni. Da, jako dobro reagiraju svi. Mislim da je poanta i dosta i u profesionalnim nastupima. Znači, ako izvođač to zna što će izvesti, kako će izvesti, ako razumije publiku, ako razumije svoj nastup, ako ima iskustva o tome, vrlo lako manipulira sa publikom, opuštaju, prilagođuje, znači isto kao u teatru. S time da je ovo ulični teatar. Znači, sve ide fino, profesionalno i uspije se opustiti. Mislim da o tome najviše ovisi. Naravno i o količini publike. Da. Ja vam se srdečno zahvaljujem. Dakle, CUFUS festival u Samoboru. Da, izvolite. Samo bih još htio reći da imamo i nagradnu igru. Najzanimljiviju, a zove se Nagradni. Gradna je inače potok u Samoboru koji prolazi kroz centar. A to je da će biti prelazak po špagi. Vrhunski birc, ali ovo je prije birca, znači u parku kod muzeja. Biće postavljena špaga preko lijeve i desne strane, ili desne i lijeve strane, koju se prelazi na monociklu. Koju najbrže prođe, dobiva nagradu. To nagrada će se vidjeti na licu mjesta. Pa evo, najhrabrije pozivamo. Dobiva odmah bonuse toplice, da. Možda samo ja bi dodao jednu stvar, da svi zainteresirani cijeli program i događanja mogu pratiti na našim web stranicama, to je www.cufus.net i na Facebooku, znači www.facebook.com/cufus, gdje će zapravo vidjeti i profile svih izvođača i njihove isječke sa YouTube-a, tako da odmah vide što zapravo ih očekuje u Samoboru i da se jednostavno mogu pripremiti. I evo, mi jamčimo vrlo, vrlo dobru i ugodnu zabavu, smijeh i veselje. Hvala lijepa na gostovanju i radujem se da se vidimo. I još jedna poruka, svi pod mus na CUFUS. Tauk je. Hvala vam lijepa, srdečan pozdrav i do gledanja.